I think you are good, 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 good. Mu gifaransa au revoir. Ya, au revoir, au revoir. Ya, ubundi manyango nkuteremo nako ga challenge kugira numve yuko au revoir ni ukwango ciao. Ni nko gusezera. Mu byukuri narasebye. Aya. Musaza. Narasebye mani. Narasebye noneho mu kinyarwanda nanga kubivuga. Nkajya mvuga mu cyongereza ngo I am shameful. Ikigoye ni ukwigora musa. Ni ukwigora. Ikigoye ni ukwigora. Ikigoye ni ukwigora. Yes, ladies and gentlemen. Tuonje turagarutse rero kuri Behind the Walls Show tuhaye kaze kuri umugoroba. Nisere ko mumeze neza abantu bari mu bice bitandukanye, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, East Africa yose, West Africa, South Africa, abantu bari mu Buraya, abari muri Amerika. Buri umwe wese ukunda Behind the Walls Show turamushuje. Twizere ko mumeze neza kandi turanabufuriza ibyiza muri byose. Ndonge ndagarutse nzanye na MC Stanley. Baramubona hano kuri kamera za video service neza cyane. Ariko ibintu byinshi. Afite igikabyo cyinshi cyane ariko andika ibintu byinshi cyane. Byinshi agira ngo arimo arabarura. Stanley, komeke? Viva meu irmão, como vai, pá? Tô bem, você? Eu também estou muito bem, meu irmão. Aqui estou a estudar, estou muito ocupado. As aulas estão a continuar, meu irmão. A cada dia que passa, temos que aprender alguma coisa. Você vai aprender o quê? Aqui, assim, estou a aumentar sabedoria. Então, sabedoria é base de com muitas coisas. Então, essas coisas de animais. Viver bem com pessoas, isso tudo são as aulas que a gente... Tá a gestar essa zoologia? Exatamente. Aqui, MC Stanley. MC Stanley duherutse gukorana ikiganiro, abantu baragukunda cyane baravuga ati uyu mu MC byanze bikunze baransaba ati ugomba kumugarura tukaganira akatuganirizamo gake. Ndavuga nti rero none reka ngufatirane nubwo ngufatiranye uri gutaha bana ariko nari msinireka tuhanze duce mu make ya bimeze biti ubanze ugira abakunzi bawe ko byifashe. Stanley, karibu cyane kuri Behind the Walls. Ndagira ngo ubanze basuze kwanza wari wabatangiye vuga nawe vuga indibe nyinshi cyane wallahi. Fresh kabisa, ndabasuje cyane abakunzi ba Behind the Walls Show. Bana muri abantu b'abagabo cyane, muri intwari ndabemera cyane. Nitwa Ikirashinya Mukanura, amaganga nk'ubaganga urwa nay'inkumi, nkaba umwishi cyane, nkaba rutikura. Rero ndagarutse ndi Stanley Jackson, MC Mind, isi yose byose nahageze kabisa. Ubu none tugiye gutara amasasa. Sivuze ngo uratikura, uri rutikura utikuri. Ubundi umutikuza abari rutikura nyine urumva ibyo ntikura byose Yigeze utikura. Arajyamba ivuge se reka mbibike urumva ngo uravuga ngo ndi rutikura utikure. Mba ntikura byose. Ubundi intwari iratikura. Ubundi kera umuntu yakoreshaga amacumu agatikura iyo yarasaga gahamya abatikuye mu rwico abatikuye noneho urumva ko mba ndi hose. Ubundi MC Stanley urabizi ko Behind the Walls Show ikurikirwa n'abantu batandukanye. Hari abantu bavuga igiportugais, Icyongereza, Igifaransa, Ikinyarwanda, Igiswahili, Ikirundi, Igishangana, Igikiga, urumva, Igikuyu, Kizuru, Icyesipanyol. Hari abantu benshi cyane, Igitaliyani. Ndagira ngo nka MC uzi indimi nyinshi cyane. No yitwaje n'ibitabo wandika wakanze byatari. Nzohuriza abantu bakurikira Behind the Walls Show byibuze mu ndimi esheshatu. Reka ntangire ku giportugal navuze ngo boa tarde meus irmãos, vos amo muito,
são meus amigos, estamos juntos para sempre. Navuga mu gishangana ndavuga ngo au pelele zipelele mashaka. Ndabakunda cyane mwiriho neza namwe mukurikiye Behind the Horse Show muri hakurya no hakuno mukaba muri hanze y'igihugu aba diaspora mwese ndabemera muri abantu b'abasaza ikindi kandi ndavuga no harya mvuge no mu Giswahili se mu Cyongereza. Oh, good evening muslima cyangwa good afternoon depend divuse biterwa no uri muranyiba mare vuga ugegereza good afternoon muslima brothers and gentlemen, brothers and sisters, how are you? I think you are good. Mu Gifaransa au revoir ya au revoir ya ubundi manyango nkuteremo nako ga challenge kugira numve yuko au revoir no kwango ciao ni nko gusezera kamabwiye nonongo mwiriwe mute mu Gifaransa umva France bayize twasibye mu twihanganire ariko nono harya buriya bavuga gute français. Bon après-midi, messieurs et maîtresses. Bonsoir, juste la nuit ni joro. Bonsoir, baravuga ngo bonsoir les dames et messieurs. Bonsoir les messieurs et les maîtresses. Je t'aime beaucoup, quand même vraiment d'accord. Bakutira mu Gaswahili none mu Gaswahili barakwemera ariko barabizi Igiswahili nacyo buriya rero biravanga cyane ariko nubundi Igiswahili ze ni mubizi ko nwikase. Mambo vipi watu wangu nawapenda sana, muko salama? Nawapenda sana. Vipi tuko salama hapa ku Behind the Horse Show, tuko pamoja. Asante sana MC Stanley. Urabizi ngo rero ku bantu batabizi twibereye mu gihugu cya Mozambique hano muri Afrika y'Amajyepfo hano hafi ku mazi aho ngaho nubwo turi mu gihe cy'imbeho ariko urumva nyine abantu nkatwe wowe kwanza wowe wibereye mu marebe ntago wumva imbeho. Oya nje ntago njya numva imbeho murabona ariko ukuntu mba meze urumva nta bintu by'imbeho hano gerega nkora sport urara mu marebe mba nibereye mu marebe ubundi ndi n'umurobyi ngenda roba ubundi ngenda roba ahantu hose mba ndisi akubeshya. Stanley ndashaka kukubaza ibibazo bikeya cyane kubera ko n'ubundi ni mu kagoroba nuko duhuye nkatamvuga nti ngereka ngufatirane uganiriza abakunzi bawe sibyo ngwara abantu hano benshi ngize gucya ngo haye ikiganiro ngiye kubona mbona abantu batangiye kunyandikira inbox barambwiye ngo barashaka kwiga ngo amazina y'inka ngo n'ubuhemuzi. Hari abantu bari bakora inscription kuko aravuga natanze nimero yawe. Ni baze nyine bicare bige mbigishe online mbigisha ahantu hose none ukuye musinga byo ni ibintu bya fresh n'ubu mba ndi kwakira ibiraka na hano turi buri message muri telefone iguyemo y'ibiraka bari kuma. Se gutamanyonga mwana kandi ubona muri gukora umuti. Nzajya ngura ariko so uri nukagume mu maraje je umuntu umukire nkawe. Wowe nzagukiza wowe ntugire ikibazo ariko ubu ubona ikaramu yonyine karamu ya iriya benzi ubigenderamo. Ya none se ntubona utwika mwana umva nk'umuntu nka MC nyine mba ngomba kugerageza nibura nyine. Ese wandeme ndemera hano nyoreze kuri ka M-Pesa niba nk'uduhumbi dutanu umusareka nkwereke mbere yuko nkuremera nabanza nkabwira abantu yuko ahangaha duherereye ni mu bwatsi bw'iwacu aho bita muri Ngiana Salao ni Salao iherereye hano Benfica inyuma ya EDM ngira ngo kuri EDM ya Benfica mwese murahazi. Tubafitiye ibikorwa byinshi bitandukanye harimo abakora ubukwe tubahereza space nziza cyane cyangwa umwanya mwiza cyane bakoreramo ubukwe. Dufite sale nziza cyane iryoshye iteye amabengeza. Dufite ubusitani bwiza bwo gukoreramo anniversaire. Dufite intebe nziza cyane zizengurutsa abantu bicaramo bari muri anniversaire ndetse no mu birori bitandukanye. Abafite
batisme, abantu babatijwe baraza tukabahereza sale nziza cyane n'ubusitani bwiza cyane, ngira ngo nawe urabibona ukuntu haba haryoshye, ushobora gufatiramo amafoto, mushobora gufatiramo amavideo. Mbese hano ni ubuntu bwiza ni ibintu biryoshye cyane. Iyo uje rero tukwakira neza, tukaguhereza serivisi yihuta kandi nziza cyane. Ngwino booking itariki yawe, noneho tuguhereze serivisi nziza cyane hano muri Ngiani Salon. MC Stanley wabaye mu Portugal. Ese ko mbona igiportugal kivuga neza cyane kurusha ikinyarwanda? Ya, mu by'ukuri buriya kwiga ni byiza, niyo mpamvu ubona ndi gusoma. Uri kwiga? N'ubu ngubu mba ndi ku masomo, turi ku ishuri musaza. Yako waye sinzi impamvu mba ndi kubona utari kwiga. Urabona ko ubu mba nkiri mu masomo n'ubundi. Niyo mpamvu rero wumva mvuga indimi nyinshi cyane. Abashinwa chen ching cha ni hama, turabakunda cyane. Icyo ni igishinwa? Icyo ni igishinwa. Wazuze ngo iki? Icyo ni igishinwa, ndavuze ngo uvuze ngo iki? ndavuze ngo mukomere cyane. Ni hama. Ni hama. Ni hama. Abashinwa tame ching cha ni ha. Ching cha ni Kiyapani man. Urimo urabeshya abantu bana. Uziko ariko uziko hano hari abantu baba bazi Kiyapani man. Ngo ching cha. No, icyo ni igishinwa. Icyo ni igishinwa cyane. MC Stanley. Yeah. Ikibazo cya mbere. Mu buzima bwawe wigeze wasebaho? Mu by'ukuri narasebye. Aya? Musaza. Narasebye mani. Narasebye noneho mu kinyarwanda nanga kubivuga. Nkajya mvuga mu cyongereza ngo I am shameful. Musaza. Mukecuru arambwiye ati wapi? Kubw'uyu mubabaro unteye ntago nabyihanganira. Ugomba kwikorera imisambi paka ku ishuri. Oya. Oya man, urimo urabeshya. Musaza, ako gasebo niko meruka. Narasebye cyane. Narasebye cyane ariko ni igisebo nateguye kubw'impamvu zanjye bwite. Urabona nkiga mu mwaka wa guhera mu wa gatatu segonderi kugera mu wa gatandatu nabaga uwa mbere. Ndiyongoza mu wa gatanu mbu wa nyuma ibihembwe bitatu byose, kandi ngira amanota 10. Ndisebya ku bushake. Ariko icyo gihe nari nimo ntwika kujya n'inkore cya leta bazabaye ngo umukoboyi w'umuswa yaratwitsa aratwika aratsinda. Okay. Stanley, uravuze uti guhera mu kangahe? Mu wa kane. Kugera mu kangahe? Mu wa gatandatu. Wabaga uwa mbere. Uwa mbere. Ngiye kuguha ikizamini. Turebe koko ibintu byanyuma muza mukatubeshya shaho. Mwabaga ba mbere kandi mwarakurikiraga mwarabaga ba nyuma. Reka nzenze nkwereke. Ngiye kuguha ikizamini, urumva? Icyo bita calcul mental, urakizi? Ya, calcul mental ndayizi mu mutwe. Okay. Noneho mvugira mara ya gatatu. Mara ya gatatu? Ibintu byose ni imibare. Okay. Gatatu gukuba kabiri ni gatandatu. None indi yose igenda ikurikiraho gake gake. Okay, reka noneho ngiye ngo ikizamini calcul mental, sibyo? 15, sibyo? Gukuba gatandatu ni kangahe? 15 n'ibice 15 gukuba gatandatu ni kangahe? Ndahita nkitsinda. Cyenda guha igihumbi. Ni nkitsinda? Oya, ndakubaza calcul mental, ndakubaza ibibazo 4 byose n'ubitsinda ndaguha igihumbi. 15 gukuba gatandatu ni kangahe nk'umuntu wabaga wa mbere? Ndatekereza cyangwa ndahita nsubiza? Utekereza nta kibazo. Ufite amasegonda 30. Eka nkwereke. Imibare bayize nasohotse sinakubeshya. None zabaga wa mbere gute? Niyo mpamvu nyine ni muri icyo gihe nabaye wa nyuma ibihembwe bitatu. Mu wa gatanu bari kwiga imibare. Icyo gihe urumva sinari imari nyine. Ese wazize ibyo ntari imari babyize ntari. Babyize ntari. 13 gukuba kabiri ni kangahe? Kandi nawe ntiwumva. Nayo iyo si imibare.
imibare ni isomo rikomeye mwana, imibare ni isomo rikomeye, imibare ni isomo rikomeye. Njyewe ndinde wo gufata imibare nkayifata mu mutwe yose, hari abantu bayize muri icyo gihembwe ntari mpari, nawe nibayisubiza. biri mu gishangana, abageni barimo barinjira, ugiye kubabwira ngo abageni bagiye kwinjira, abageni bacu barahageze. Ubwo rero bahageze duhaguruke tubakire n'amashyi menshi. Noneho ndasaba yuko mu gishangano bakubita mu gishangano kugira ngo abantu banamenye yuko banige. Ikintu kibi ni iki? Ikintu kigoranye ni ukwigora. Noneho ariko ntabwo ndibugeze iyo hose, kuko urabona akazi kanjye bazakantwara, naba ntanze amasomo yose A Z, no ndabakubita A C. Izindi ubuzire ishika ni bamakwelo ni bamakwezo fortamsha presentali bakayena shakalayena ibuyaga muchato ikombela bakuchata para bangena kasala para iba papu loko bangena podi iba maboko mashakalamina shakalamina mbamaboko ihamba shakulilililili para ibona shakushonga ki izatu. Ya nukuvuga ngo muze mwige ashicangana shananzika nze shananzika muntu bandi ngo agashana ngo kuramo ishanana ukanira shicangana shananzika kugira inzika shananzika. Guys, gicare gige ari bagwitishijemo, sibyo? Tuvuge abantu bajya bavuga ngo wenda ngo imperuka irageze, sibyo? Barakubajije bati, baraje bakubwira ati mu muryango wawe ufite umugore n'abana babiri, sibyo? Bakakubwira ati hitamo abantu batarenze babiri bari bujye mu ijuru, abandi bagasigara, wahitamo bane. Ari umugore n'abana babiri nawe nanjye, hakaba hari bugenda umwe babiri abantu babiri. Ariko nagiraga ngo nkwisegureho, ndasaba uruhushya rwo kwayura kugira ngo nsubize. Ubona umugore ntabwo ari bubone iki kiganiro, ubona niba ushaka kumukuramo ntabwo ari bukibone. Nyine nagusabaga uburenganzira nayure. Aho rero nikoye mumfashe babyeyi, ari nkamwe mwabigenza gute? Munze kutubwira muri comment. Abantu barikunda ndabizi, ariko uri buhitemo y'umugabo wahitamo bane abagabo kuidadu mwitonde, icyo kibazo kirakomeye ntacyo nsubiza, reka nayure nanone. Muri comment section baraza kutubwira uko ibintu bimeze, ubwo kiragutsinze nyine tu. Ikigoye ni ukwigora musa, ni ukwigora. Ikigoye ni ukwigora. Ikigoye ni ukwigora, reka se ndi wowe baba wigorera iki ubone ndetse nawe uri birori. Ubwo rero reka duse nkaho noneho dusa nkaho basoza ikiganiro cyacu, ariko mbere ko dusoza reka ubongera ubibutse nimero yawe, sibyo? Abantu bashaka gushobora kubaryohereza ibirori, ukayobora ibirori byabo, ukavugira imisango mu bukwe n'ibindi bitandukanye. Reka kubahereza nimero yawe, noneho nurangiza uhita ubasezera, sibyo? Abashaka MC Stanley, MC Mind, bareba kuri +258 84 48 94 385. Bicare bige. Bicare bige bro, indimi ni nyinshi ndazizi. Noneho aqui temos em português 84
48 94 385. MC Stanley, MC Mind. Alright. Rero ubwo turi kumwe rero nizere ko hari ikintu ushaka kubabwira se cyanyuma. Icyo nababwira ndi kubabona kandi ndabebera namwe mwakoze kumbona.